Hello, welcome to the show. Unlike you go to the shop to buy bread. When you buy bread, you need to buy butter, eggs, jam. But I feel like information you can more Exactly, Maria. When can I get share? No, but Mara strictly business. Le sa phone le swenya batho le na man. business fela. I wanna go. Yeah, I wanna go well. Mzomnyama ahlanganele. Went right. In 3 years to come, 4 years to come, Ntori Range, it will be big. Eksema jita dintsamo ke Mr. B mo charity podcast ake za ikele wana mara ke itse re ke zale mang ke zaya le ngwanyana Eskom ngwanyana motlakase yena tse ntse ta tlhalosa dumela Actually, guy. a warite Yes. kore a ke itse ke re abuti or Sesi o preferang More get choice. o ke choice It's up to you. kore So nakali bito ke mighty mara haba mpitsa ka bontsi ba mpitsa says too. says to me Yes. or prefer says to Ha monate jwa. yeah okay Yes. ke yona ntho le ke nyaka so before tse ntšhine ke nyaka re ile ntho e official ne okay Ha monate bya. Perfect. okay twa I'm a diva. oh you are a diva eba yeah No ne gay like ke shoka story saka. o wa ikitsi Ha monate jwa. a kere ka skobar I found myself so a kompotse mo ne di gates ke a bona ke di letter tse ntši ke bo di LG what LGBT AI Q what plus, eish whatever. so ke di type tsa di gay Yes. Ke di type and type and type. oh ko di gay a di tshwana Yeah, di na le di module tsa yona. yeah Mm. oh okay nna ke re bana re itse so mara he o tlile mo ka tseno re tlo ithuta tse ntšhi wa bona Ha monate o jwa. sa makala ke tsere gay o kry ke fitlha kwa ke ba busy le ena nyako ba busy kane ke type e nngwe Oh my god. Go di makhutlo tshwana le fat. ka re ke a utlwa mo ditabeng mo ba re yo gay e lape ke itse ke ira so le ena a re You le know, nna ka nyaka you know this nowadays Yeah. le na le berekisa hore gay ya patelwa and then ya o reka. O tsia chelete wa efa and then wa ibeta. yeah And so the gay di a differ. Gona le baya e re ke ithome go morao. yeah Ko morao kwa o ithoma ina le top and bottom le vet. verse yeah Wa understand? Yeah. Ra differ. oh Yeah. Ke lebaka la bo gay. Dosa e hona le bisexual. And then bo bi bo kamo le kamo. oh A se bo bi bo one ba differ. Bona le bo bi bo siting ya di gay. Yeah. Bona le bo bi mo siting ya senna ba le ba bane le mmiti and Yeah. then ba bereka ka rena. And oh then ka mo bo buying ba butabana ba di ba bo gay ba rena ke ba le bo reng wa meta wa meta oh ke bitse ke late bang oh ha ba re twin plaka ba ra ntwe bya wa ntshwara gona oh mo a kra re ditlhano wa gona mo fela no tla dipolelo ra ke twin plaka yeah o tseya wa motse wa ntshwara dilonyana tse o tshwana le tseo so rena nke re banong hantši rute ba re di gay di na le tšhelete so tshwantsha mfe tšhelete ke tsamaile the most to the gay ka botsona di ruteile ya ke ba intelligent ka Yeah. sekgowa Yeah. ba itse ba tsena sekolo ba focusa ko bukeng oh do sai ba re gay na le tšhelete e ba di lending gay o di checka di tira ka ditino yeah di kemetse ka botsona mm. maybe it's just that now maybe we itse modimo le baka la Yeah. gore ke be mo leveleng e ke le mo yona le dilonyana tsa sedimo wa di itse Yeah, dilonyana tse tsa semoya, yeah. le flop ya so lo wena o tlo re fa tšhelete oh my god eno ba nna ke gola ke re ke puditse gore ke mosadi ya like sadi hara basadi ya the sa nkile ka ya bogadi ka ba re reserve ya ke tlhako ka bo oh ba re ke return soldier oh my gona mo fela nna o itse bo mmatswale yes I've got experience o itse wa piela monna oh batho
ke makela raurao e seng ba le ba dijo tsa di ko microwave a tsena fela la nkira ke irile everything Yeah. a re wa ka motho Yeah. you know bribe ya kanne le mathata di tla ka train batho ya plate ne tse ke pedi senya ka nako eo. gore a filo ka re ka zwendeng hona moo fela okay so ke LGBTIQA yeah so wena wela mo kae mo ke wela ko kae bjang so mo di letters tse nna ke wela ko LGBT ke wela ko G I'm gay oh okay a ke ra re ditse L ke ke lesbian G ke gay ai ya ne hape rena na re iputse re gay mo kae oh marlena man eh ankere I try hore ke try mo kasi like kasi stress yeah build this thing ya hore ke re event ya LGBT oh yeah ke hore understand that yeah situation se re le mo sona ke se sefeng yeah and then le khono o tsamaya le rena re tsamaya those I was migraine ke na le kukuna na le ka ora a tlhalwane yeah o monna sa tlo mpotsa dilo you do understand the dilo tse bjang kore wena ka mkhotlhalosang Yes. go bile boima mo batswading ba gago gore ba tlhaloganye gore no I get chaka le tlhakore la my mother yeah na ntlhalwanya because of I remember ngwanyana ka so problem ne ile kukwa ka fela migraine yo Gore- bana ha ikhonala mara ko le tlhakore le leng ka ratiwa o ka se nreke le pontshe lori how do you mean you do understand so ne dilo tse dintse di a makatsa a ke re nako so ba bolaisitse ke setso yeah ba bethile kore nna hore ke beso Yeah. ka skate ke bana Yeah. ka tlo roa ke ngwana ka marete hore ke jwa ko moteteng chocolate box and 1 2 3 1 2 3 and then ka yo ikokomalela this thing now I khonala nna hore ke beso my hormones yeah my feeling my kutlo aka Yeah. the best thing kore a go yetsetsa somebody favor yeah I ke nne fatshe ko te tlhalwane he ke hola na ba re gay is a sin from God yeah and then to ne tlile ka bazalwane the most Yeah. so ka nyoko yitsure I try to re ke khuname ke botise modimo gore modimo he lo re ka senya ke Yeah. kopela o nthuse O ntukise. ke kono tswa mo ntweng ya o tshwana le yona yeah eo. untukise wena Yes. ka bo wena So modimo mola itse ke fetso mo rapela a mpha matla yeah ore wena be yourself yeah South Africa is a free country. come first Oh my God. Did you o te pie ko pele and then that the crutch. Yeah. E tla tla ka mo morao hore ba khona o bona wena pele. wena o tla pele Oh my God. Ke rata this thing. and then ba nkoko a felletsa ya mohetse Ano we amogela ka pattern ngwa za ka amogela ka reality like o tlankitse re o tla antsa itse wena monna se stumi ke so mang ke re a ke se stumi. yeah Wa rata o rata the choice is up to you. O tlo bona plan ona mo. nna ke re Yeah, ya ke le go bathong rile di relative system ke mang Yeah. ke go berekisa this thing Yeah. hae ne go kwa ka ne ke mitsa the man yeah a ke re kwa stiki ke Yeah. ai wena the man e manyana batho ba bang ba reta nna ba tlwelle nna Yes. ke tla ba handle Oh my God, okay you're not too fair. hey mara koko a ke re ba nna ko nngwe You know dilo tsa khale Yeah. ba re khale no ne this thing but ka re o ka se re ke Taylor ba re ke Michael ke Taylor ka rakholo re ka bo mamang rakholo a bo mamang so gore ke Taylor ka bo rakholo ba bo mamang wa ke le gay or ke ne le that feeling Yeah. only rakholo ka o tlhantse le tsotsi na e o fitla ba re ke moruti ka re ne ntse le moruta botsotsi re ke moruti wa bana na irela culture maybe for bona ka that time ke nako ya dilo tsa di apartheid nna ke hola ka mo freedom I don't know apartheid 1 2 3 yeah so those are ntho ngwe le ngwe mo 90 tletse and ya yo rana mo ke bona a ke le gane and then mara le bona ba bile unfair hapo wena ho ntse hola o thomo bona di gates le nna le ma 60 years 55 years
Salo bona e nngwe. Ina le mo 50 something. Sale ka ipotsisa Or something. mo to irala. A ke re ha ke hola, ke tla ke hola, I grow. Yeah. Ke hola ke dlala le banyana. I've got the friend tsa bashimane and I've got the friend tsa banyana. Yeah. Yes, ne ke phela le bona mara nako ya baka ya ka le di chomi tsa ka tsa bashimane was there ne le ntonyana nngwe e kana. Yeah. And then ke ba dodge and then ke akwa. Go dlala bo di tennis, bo adol, bo di khachi and whatever. Ditini. You do understand the body net. Skomboriki. Won't understand. Ligusha. So ne ke ipotsisa. Yeah. I try to go the function. Yeah, relative. Yeah. And then really high both. So ke tletse hore my feeling ore a uva mara ikhonana. Yeah. You know cousin. Yeah. I just so kare akira ba re tsia ba re phatlallatsa boshiu hore banyana ba re bala kwa bashimane ba re bala kwa. Yeah. You want to try mara kare ba ntse re ba mpeile kwa. Go tlile this thing they click toward the somebody mohara cousin. Yeah. Go bile mathata. Ke bone a yela ka hore ke a ko kae. Yeah, mel And then na go ngwa ke na le banyana ba la ke rubetse di bona. Ha ona ntho e luring wa ya reflect like ya le sila ona feeling one so nna nka setse motho favor. Yeah. Batho ba ke baka nna di cousin tsana le bo malong maybe Witty man can give you the family tse ke tse kholo ke what is that amazing? a re butsi nnete mo moro kwa la re I'm not saying you know damage control. Baranna. Yeah. Ke te pakete. Yeah. Bona ke sentse ke awe. Yeah. A ke re ne ke tlisa re bo hale bo fela. Yeah. Oh wa ke tletse. Hantse o 10 motho wa 10. Ya khona la distance. O ko mo plaka. Le taba O ko mo plaka. mo na le mo O ko magela ra ke nya go ra ke be Q1 then that relationship. Yeah. Batho ba makatsa and then this thing ya bu gain what e tlaile cool. Yeah. And then ho ka pola pila kana ko la apartheid hore masola mogabi ra wine ba wine the battle ya ulwantwa. Yeah. Le baka la horeng na ba tsere ile bona ba be ya go go one. Yeah. And then ka mkho ba beileng o buildile hore relationship ntho click ka hore o be le re wa ka motho ba ka se mmolai ke phela. Oh ora ba re ke team building. Oh my god. Kore ke team spirit. Oh e thomile na mo. I don't know it thomile kae mara ho ka kelemela ko mora wa nyoko inyaka. Okay. Masola a le na ba bethana because of goodness na basadi. Ho ka inyaka o ka se buthuntse mo ngalemo. Never and ever. Okay, so ka re ba rona le top ona le bottom ona le verse. O wela mo kae o bottom or top or verse? Nna ke bottom ke nna ke jiwang ke mosadi. Oh. Ha ba re mme ba ranna. Oh, okay. Okay. Aki teke eno ba that schedule gore ke change hore ke apare so sale ka re he ke interview somewhere you know go morao kwa hentse re tsama go letong go morao kwa Yeah. na go la khale was the tough towards rena hore re kre mebereko go bile bima because of wo gay or bo tabane bo was the tough na ba sa hire motho a tlotla go mmerekong ka dikwai ka makeup gore my schedule or ke change ke bona dilo batho ba o tshwana le nna ba hore ba apare so ba di gaina ba le scars ba athomile go tlhella gore ba tsene dikolo ba khono ikemela oh the most o ka ba notice after that the mutu ne le di gates o tshwana le nna tsa bo di diva tsela tsa apara di kwai tsa di a ke ne re ipoditse re bomme re banyana like re basadi like re tshwana le banyana ba le loha one understand so that my scheduler I go there to interview he ke ya kwa banyaka banna Esa a banyaka di hormones and the game yeah because or itse ke notice le motho a nromelang kware PMA yeah o sa tlo tla un kaparetse dilo
Yeah. Yeah, ke kana ko that the moment the schedule sa se thomo change ke ya interview. Yeah, mathomo. So I passed the interview because of ke actile but mara ba bone but I don't know ba bone bang ba bone after that. Yeah. Or this thing. But ke passed the interview ka bereka ke berekile absabi o ke tlo ya ko Tshwane ke berekile absabile ke ko absa go bang ke dilong ke change wa pa. So I remember ne ke namela bus or taxi. Yeah. Ne ke tloa ke followa hello mo ke leng ke mo ke berekang ne ke followa kwa and then taxi lori e feta mo ke berekang mo gate hore ke try go hore ke change that the movement and act ke tsene ke tsena mola you know camera ya the building ke kholo ya e ka o capture from 13 boss ke le ke go chesta he ke tsena ka gate ke show the most the security ke ba sotho ba santse ke ba dumedise ka polelo no le buima ke namele lift you know ke thewe so ke le ka mo lifting ke ish dilunyana tse tlompalla ene ha ona le brass ka lunch mole no ebile tough game but kale ka re ke le ka accommodation is the best o ka se be le motho wa senyo go tlhalwanya motho wa le kae motho a fitla mo yena wa mo hella think mo tlhalwanya that the flop because of away raselo mo yena so ke ntse ban tshwara mara few things ban grele mo rao because of ban jumpile after mo di kweding ke thomo driver ba o se ba bang ke bereka le bona so schedule sa re ban tshware hore nthe ka ra se ke le baka la hore a ke sa ja le bona re namela se re o jela ko kai le bo batho ba bang ba itshwara hona mo mara bona ba tlikile morao and then ne ke le go hore mmere kwa ka go be safe o bile tough kale re jikisiwa ko meberekong le baka la bogeng la botabano whatever bona bo so mara le bona like let's say no ke mmere kwa cleaning mo mmerekong wa cleaning wa tsena wa bona yes wa bo di contracta mo le ro mixiwa di daka and stuff mo kana stene mara o ile reng anyone ka tsena wa itshontshe be issue and then why mo di contracting ne a ke re ba no re boela go melaong ba no hona le mohungo o kra ba re female male other so other e ne ba irelang e le re tlo ba balla no di other di tlhella no mara ko mora kwa other wena o bolela before di tlhella next thing other ba itlisa gore ko di mukwa batho ba ruteileng batho ba tranka ditilo ke other executive ya go company di boss you understand ke di other ke berekile Tshwanelala this guy wa ko Tshwane wa o rana that material things ba ibitsang material batho ba o rana hore mabone maintenance that guy nana le this thing na sa utlwisisi batho ba o tshwana le nne ba ba kubile ba bantsi sale wa sala nna ka ma company mara I go to my manager or my supervisor kale ka or notice the man ne re le few things and then re sa bereke o mongwe bereka di night chief o mongwe bereka di day he ke utlwa ba re ola ba mokubile ka ba ola ba mokubile ka 1 2 3 ka nna ke ka mkhumumane esilo stloko nna ka speeder a ke tsuru ke sedimo or kwali dimo na ntho re mo tshantse ke bone ai khonale se stlang ko nna tshantse ke se bone so hona le lengwe la matsatsi I try to go to boss that my manager ore mara boso gore o fitle mo fitlhile gore o kre ho mo le moteng a ka tla mmerekong fela ore o nkile I know ka mkhobi ya mborotho le nna ka bobedi ora re ka mo mmerekong a ka tlela o dlala ke tletse o re tshantse ko hae go ira something else so are why o re bya o kare wa itse le re tsa ka mkhomo I said this thing ya re kale and then ka kelemela this guy and then amo groupung ya mo company ora ka rana
that ne ke bereka cleaning Yeah. ka morampa tshwana mara ne re fruvaya ke motho lo reng a boele mo touch lining or mo battling ya dilo tsaka kwale A swa company ya lena. ne re fruvaiwa le batho ba tshwana le ne ke gadiwa ka nne tsentse mpiele camera O ne re tla utswang di sunlight. ya nya ke this thing ke ntho e leng yona ke ra re wa utswa E sa re wa lerata. wa bona o ka bona a man Yeah. like moshimane o ka utlwa a sanya ke game o pela e ra there is something in common. Yeah. That's the problem. The most I get bobot the most Yeah. bashimane o ka ba utlwa itse o Kenya na. wa mareto o tito o jiwa go chocolate a ke ba re bitsa bya o jiwa go nahana nna ke tlo ja go tswa mmasepo o go bela ba di client hore yena khono wa tumela ho bereke yena le one a ke re bona wa re itsire ba damage Yeah. kale wa bona mitse di roofing tseng ke be di khono bolela mitse re a hile re itshwere re khono nna stand Oh, ya teka re yeah. balantite ke rena ka mkho Mara bona mo pela rena ba actor ka re gay a ba e rate. ho bya Ya ke menya ke le mosadi aka. Se Ona le ba banga. Ke menya ke mo pela mosadi aka. ke ma data bya ke sa tse ke build the relationship towards mosadi on rata ka nnete because of mosadi a ka se khone o rana dilo ntle le nna a ke re o a ka se khone mara o na le dilo tse ntsi before tlo fitlha na really together Wa bona eo ya hore o kreile lo tshomi ya hae. A e bile problem. Mara e ya hore o kopane le wena ho nwewa so mara la build this thing. Mata tsa number tsa ka re tla bolela o tlhalwane. So le build a friendship nna ke le teng. So e ba problem nna ke tlhalohanya. hello And ko kra go ntlong ya. hello on thama thama tsantse we notice Yeah. a o no re mmata ka nyaka friendship le gay for now re tlhakana fela o ra re ko morao kwa o tla ana le chomi e one ko morao kwa e saleng baba together and forever and then we ratile this company No na ko nngwe o korore o tla a imetse mo relationshiping. Wena wa tla wa mmontsha ka mshimane no la mshimane o hendliwa byana. O iriwa byana. So that thing ya builder friendship because of yena fitla go ntlong we really the same because of ona ngre mo file advice. yes So mara o nyaka le nne le tswella pele le ditšhomo. yeah So banong monna o hantša utlwa ka di-gay o tlile ka ba di-twin plaka manong. di want to Yeah. ke tswana ntse Di-gay tse ding tse di na le bana wa nthalwane. hello guys he re di tabane or di gay a re tshwane Yeah. Helala. So ke wa botlwa ke sa ba lata ba le ba o bereka ba utlwa monate Yeah. ba le ba o beeletsa Yeah. motho a teng a itse approach a itse go lata that client gore a beeletse gore yo phutulwa e khono na hana ka nna ke pieletse a ba re selo o sa hasetsa mmidi o re fitlhelle mo skreang ba ra eng so rena re too much Yeah. ebile re fitelletse and then the most a ka tlhalohanya hona le di guy bo mene like a serious client bo ntate bo mene bashimane ba ka jo a ba rate gay ba di rata gay mara this thing e ke notice ka bona a ba rate gay e fast Yeah. hey baby Ya o 1 khoma 2 khoma. 3 tshwara 1 2 3 1 2 3 1 2 3 turn off because of o leka o mo jumpisetsa maybe yena o bile le khatlho towards you but wena setse o shianile o ketimisitse this thing Yeah. wa understand ke ntwe the most e re senyetsang ko letong e loring di gay ye ko ha bona ba sa monyake e le moshimane e ba boa ba le girlfriend a ira ngwana a nyala yes this is good and this is right ke ka mkhositso senyakang go bebe hao but o re mo wetsa ko bisexual because of ke twin o ya ka mo Yeah. it's a twin
So I tell guys right now, bashimane ba kajeko ba o rata dilo. The most to my Ben 10. When you go okatla gay to what right now, mutsi se hore uwela ko kae because of free hate like this nowadays ka lebaka la hore ga fitla kwa o nya go te petela back to action. O mo nyako mo pendo. Wa mo pendula, you do understand? Ara wa fetsa le nna ke nya. Back to action. Oh banna. Back to action. Because of naka butisa type. Pinda foot a vierno. Hari buselletse and then e be re swipe. One twar lonyano tsa tshwana le tso. Ke dilo tse le reng di tlhella this nowadays. On this thing na Ko mora kwa ura re ntse ba le teng. A ke re dilo di nna di tlhella ka pattern ya tso. Batho ba ntse ba belegwa go tla lotse le tsa khale tse. And then le di lo tse ntshi di nna di oketse ga di ba teng. Dilo tsa khale ka bontshi di a fela go tla nthompha the most. So those I guys ke le guiding bo mene di client tsaka. Yeah. Di champion tsaka. When you come to me, Yeah. and then if you don't ka ba le khatlhego, just come to me and then umputsisa gore hey lo re umpetse yona e 1000 rand e umputsise na hana motho no bia 1000 rand a no bieletsa o raro o betha wa fella da o stlhalwa you do understand because of azankara ranna fati and then I de explain na hore nna ke mang ke wela kae ntho ke iberekang ke nthophing ya o tshwana leng. So no tantso le botsitse hore se re se latang re lata eng ene ro tlhakana le eng ko kamoreng. O samakala nna mara ke type yo le santse la mpia go bueno bottom nna ke diva like diva ha ba re mme ba ranna ho ntata o ntate pila mara o sa tshaba mputsisa. Yeah. When it comes to me, no problem. Plus, renar kono katla gelina before moropa senkul. Yeah. Ki kono tipieleta ki or ela go ibereka. cho mara mutu wa mutu. Yeah. Just as this guy jo. Wankarapa. Una le this thing. You know chipia sporo. Wako. Yes, atlaiko. Wan tara braya ke ya dilo di biao. Wan tara ki kam ko bophelo re tlhakana le bona mo strateng. And then was able experience bila uno butsa o shiana ka o shi ba sola ba re gay ya clara ya gay ka se dilo le yona because of I safe remember when you come to me you must face the reality over the fact umpotso o ratanna so maybe o ratanna or undumile be honest. Yeah. Joka joko kung katlile ke usha ka re nna le wena re ka etsa 1 2 3 re ka ira dilo and then and to ya ka le wena and then ke ne le ngwanyana wa ka ke na le girlfriend re na le ngwana ba ba ithu or ke ne le mosadi and then re na le motse 1 2 3 ngwana o tla go nna ka gore e joka o rata you know that lentse lo le bitsang la re e joka o rata e minang ha wa ikhonana akere bona a ratwa ela hore e joka uduma le mo banyaneng ha o ka re lebella hore ke re e joka uduma e buima e nno ka re ka o nyenyefatsa tshwantse go fure pele ke tlala ka wena wa ntshwana no lo ka bua o namelletsa hore o tlala ka nna o bua lala you notice hore mo bophelong a we one and then o khatlile ke nna ka that moment. Yeah. You do understand? Yeah. So host not katlakin. Even na lo ena re builder eta dilo. Nna ke sure ke wena mo bitling o lingwan. Azanga wa mpotso re ngwanya no moso. Azanga wa mpotso re 1 2 3 1 2 3. So nna go kira dilo ka matlo ke flop towards you. Those are the most two bashimane or man ba ratlara. Aba refa silori. 1 2 3 ke na le ngwana. Yeah, when you come to me and don't put everything gore nna le wena nna ana tla ke botse ka nna the most to bo many ba ka ke di underground. Yeah, e re go botse my secret. Yeah, ke batho ba tlang ka motlase ke ba mafifi re bereka diloko
ke ka mko batho ba ka ba ba ratang nna di-client tsa ka e leng bjang and then hape ba bang ke ditsotsi wa itse strata ba le balance you know like ke batho ba ka lala re dilo tsa ka le bona ke tsa boshu di fella da plus ba ra kere and then batho ba ka nna ba ruta ke nna hore samfura una le maka yeah I cannot do this thing you must be honest with me hore nna le wena re etsa dilo di fella gona mo le re ka tlhakana re fetana ka ra ritsana yes ke ka mko bophelo nna sa le ka bolena as long nna go buditse gore ra ithuta ra fella mo ra berekana o amfa o ka o fa ke life ke ka mko bophelo bo nka teng ke rata le fokolela underground do sa ke re mitsi e here ka inyaka pila ya nyakisisa nke be ile khana ai it's just that the nentsi balance ke rena mo life oh kanta ora tori rena banna hele le skare tshaba re o keditse palo ba basadi tabanyana tsa di tsa hore motho o reipile a uwa mara ke le teng papa phela o mpona o mfita wa yo ira flopo hello come on guys are we ra ke ditse palo e fetso le fatse le fetso bolela re basadi ke ba bantsi plus le rena modimo mo e fetsa ba tlo bolela ka gender ya hore yeah wena motho wa reipa kana ba ka mang wa ke le teng hello tlotsa we come to me la ke teng ke free o nyaka number tsa ka bona ke tla degree o tla degree hey o beta 20 years o batho nna ke tla una metsa 224 la yeah ka o bia ka yo adjuster yeah ka o kuka bi yeah ke tla tlhakantsa le flop kuri pile rape e ka se tlhole le teng no current thing is just that batho ba tlhalwanya wa itse go na le batho ba bang a ba khone go lata motho you know approach yeah it's a tough game to what aba itse o fasa e re ke late pila yeah azanka mo philong ba bona sa bona ke o tsia fela I don't know to itlhakai ke phela ke butsi so re ya khonana mara a una ndu yora motho a khono fasa e ke sa khono fasa why hona le banna ba bang ba khono re Sesi Tumi chomi ya hao which means a khono fasa Sesi Tumi chomi ya hao fela tu yeah se ra oreng oh yeah polelle ya tlhalosa a khoni so o bona this thing ya hore motho a khono fasa e bereke ai bereke bona le tsela e ntšhe le reng o ka e berekisa chomi ya hao nwang ke banna ba ntšhi ba le reng ba tla ko wena ba botsa ntho the most maithile nwang ke ola na ba mpitsa all you need is love ke nna ke tlhakantshitseng batho ba bantši le banyetsi ba bang ba komitseng ya bona even today yeah so ho ba le scratch just call me and amata hape o thomile and then kam ko nna ke ba tlhakantshitseng ke ba buildileng ha o no re nka tsia le tlhakore la mmaka I go there kare hore every tsa banyalane ora re ke ratiwa ka mo le kamo yeah ntata ka mo ntlong o itse nna o rata nna mme ka mo ntlong o itse nna o rata o fitla ko baneng se ke se utlwang ka mo tantso le hore nna tantso ke tse phone ke founele ntate ke re batho nrabo go senyeile kae yeah a kono mfa le tlhakore before ko bua ke tantso ke namele amen ke mmutse 1 2 3 tantso ke tsia dilo ke di balance ko sekolong sa le ba ruta le fokolong ba re balance equation yeah a ke tse le so sirang ka mo left sira ka mo right yes o sa senanela side la ho yeah tsontso ke two side of a stone before ko letsa o tla kro se se wrong o kena thomileng this thing yes ke banyadisitse ba bantši yeah ke ba beile ba bantši ba ne le bana so I want this thing ya hore ba re motho ha khono kra ngwanyana mo saiteng now I khona maithile no amo chomi ya go no be hey loro o khono approach nna ora re dilo tse ntšhi wa di khona obvious hey loro a utlwa ka a khotlanna a khotlanna le stone ora ro o itse yeah everything ya approach a motho ba bang o itse ba irang yena motho wa ngire meletse ke chomi ya e joka ro wena na lo phela le Sesi Tumi yeah chomi o lo belle banna ba bantši ba khono na banna ba bang because of a khoning that approach yes a nkutla ba bang ba re
Dimano o etla ka tseno ke nyaka mmiela mosadi. Ke ka mokgwa mono ka teng. So nna ke tlo reng a Sesi Tumi boss wa ke re wa itse fele motho o zulang kwa yena o fa nthutli maiti boss wa ka ba wa I remember my friend na bana le this thing. Yeah. Ne? Hera go bona ba re bietsi batho ka. A ke khone ntho. Turn off. Ke rata approach you, ke rata modimo. Why didn't I get come coming? I get a get a steering or a keep best day, we like so good tata for a cat to be a leveling. Ne? Yeah. And Navaga. Bakibanyagang. Kikono Buddha somebody else almo feeling come go on a come groove and get that guy. Why do or go to Alena pill? O pila we no ta o nyo go te tshwarela we. Like a motontate. Yeah. I get na all like kono feel up and na. A kera dodi bia dilo tse dintsi a ke tshware motho ka litlo le le one ke mo tshwara habedi o ka re bello ke bello a ke mo tshware ka pattern e one ke khono bona re tjwa bello. I remember le ka mo kanana ka mo Yeah. and a guy just says Kanane ya maskrala. oh my god Yeah. this guy Joe le rile go ho ma o bitsa ka mo kanana ka mo ba o bitsa ko man ke nyaka taveni e man choka ile ba Ya tswa liwo tavena Senko te. Frida isa le teng isa exista Senko Frida ko kanana ke ko Frida Asko pete. pete go khula ke ama scrap e kwa ka ntlhela sa ito ya thamo kanana empsha before tla tsenetse mpsha a ke tsi ba o bitsa kae ka mo jo tsen damano mo ke na kwela ke sa le diva la ke sa pere 9 inch ke lo ke tsi miriri ela. Do you know this thing? Oh my god, get the feel like nobody's business. Anna ka itse ka makeup. Wa bi. Monate byang ke ba o ka re mpo. Ka re tlwela ndamano. O mong wa re kiroso so wa ntcho damano. Wa di bedroom eyes damano nna marasa. Ona re raurao this guy. That's when crossover normal level no polol. O itsa approach a munyago ka yes. Abutolo. Mo kwena. Wa itse banyana ba tlo tlhapa ba tshentse this guy ka re la dlala le go tsoka yona E ka itseya. Okay now. ka ikitse nna I know selo bile ba sa ufora ba rata botering ba ira eng ka ikitse ke shoka story sa go re ke gay ene ke proud ka botabana or le ring lena Ke rena mo. wa ka metitare ke aka why wena o sa berekisi wa hao wena o khona o le nyoko ba busy ka nna I can't this thing And then na go tsena skolo ko skolong ma teacher now welcome abya. Yes o le gay. no le ba bang na bang welcome pila o ne le ba bang na ba ne le hatella batho e tshwana le bo mem Yeah, ntlhalositse le bona na ba sa re utlwisisi ba bang ba makeup tata ne go tata makeup go tata from go skolo ko middle school until high school. Yeah, ko ramabele ko le rakhutso. Yeah, ko rakhutso a girwa itse skolo sichabile nna ka chaba skolo. Yeah. Mara na ba itse ro wa makeup. Botlhoko. Yo. Ko pula ke a tripping. Ba tlonkira mushroom mo. Yo. Yeah. Amo destata jo. Kore ke tsana ko skolong. Kana kola ya ko skolong no saluhiwi. No side wing. Ke ile ko skolong ke ile mushroom ke ra trip e feng ke not. No saluhiwi le ka letsogo. Oh, ona ba lua ka letsogo le hulu. Fela. Ka that time. Ba bitsa Benel Betty. Yes. No saluhiwi like no saluhiwi the singers. Mara una le trip engwe e one ke ile mushroom ya bobedi ke ile ke lo get the happy still at wa ba bitsa the bread. Yeah, the bread the abanjigisa banhlalwante. Yeah. A wana ke le steering go skolong. Nna wana ke letsa ka nnete gore ne ko opela o tloka ke re di principal ma mistress a una go na ba santse best towards go opela. O ka di choir. Yes. Kore every day ko di lining kwa no ntsha fail. Monate jwang. Na ba itse. Ba nkitse botlhoko.
ba re se Tumi ra o khopela obviously ebile ke ntho nna ntseng ba itseng ko sekolong and then ba no go di toilet no ya tse feng go sekolong ne ke ya choice ka sometimes ne ke ya kamo sometimes ke ya kamo a kere gender ya ka ere male no gender ya ka ere male and then go mo male le female go bo fellong ha ba kwala dilo tsa ka tsheko ba reng ada ne ke ba le choice ka ra ona ada oh and then bashimane na ba fila byang banyana na ba fila byang ha o tsena toilet ka ne le schedule tsa o tshwana le tsona tseo like ka mo bashimaneng ra o manyiwa ra ko banyaneng kuri na go ngone ke la o re ke lebella bo bashimane ba teng ka mo toileteng ke khono ba free ke ruto re ke nne fatsi ke ka ke dilo tsa o tshwana le tseo ne ke tshwere bothata yo na go ngwa ba sa le ka mo ba sa pepesa ke jike ka mo morao you know bophelo ba rena was the tough game ebile go morao go ne o ntse bo se safe ke kana goela re sa bolaiwa re sa khathiwa di photo la tlile site ne ile mathata and then le ne le rota le nna fatso la emel a ke re bosadi boteng mara ka tlao tsantse re no yema ba dire di gay no kra lena hona le di gay tse ding ya yemela hona le gay tse ding nang fatsa a ke re ko botsa ke re a re tshwane le di gay okay a re ka nna fatsa oh o ka yemela wa berro ke nyoko o busetse wa bona re tshantse ko ba mosadi ko nna fatsa yes and then bana ba school like na ba sa o gauge man ba khale ba re gauge khale ebile ba bantshi re ba bethi nna ke ba bethi ke stare ba bantshi re ba nna ke ba bethi ba dentse ke tsamaya ke nahana my schedule gore go betha banna is strong wa ba ko ko banneng ko banyaneng ne ke ba clapper ba sadi ebile ne ke ba clapper ka tlhago ba sadi ne ke ba betha ka nne the most to the men ne itse ke ntse ke hola ke explore ka bosadi baka ka bogei baka ka khona notice hore go tshaba ke banna or go tshaba ke bashimane ere ke tlweleta ba betha ke na those I even today le ngwana re gay Mike wa gay says to me and 1 2 3 I don't have a problem because of o sa hola wa bona thakaka a thomo mpitsa ka mantswa o ra ruwa ntloela ka re o tla ankitse ko morao o mmitsa ka issue ke tla mmakela raurao and then mameme na re mshimana ka re ko ruma rngwanyana ka re ko ruma mameme rena a so lucky o kre moruti o a utsang best wa a o tsamang mo o leng mo teng o lucky byao but ba bang bana ba le choice like ina ba di gauge ne re tla re ateliwa but if le ka jeko a ona mo ba re sentseng ke sale byao o sale maiti o wa gay o a ithola wa o rihiwa le ka jeko o santso ye mona di jwa so nke ba re let's say go apariwa dikhethe no to di apara ko sekolong se ska la so ga bona mmina ne go batla ka tsa le floor for you no go ba wa mathomo mola wa apara skhethe oh my god so wena o wisha o ka re ntwe ka irahala mo di-gates di tlantse di lone di tsena sekolo o wisha o ka re ba alawa wa apariwe skhethe wa itse nna mo phelone wa bona ba batlang income gore ha ba tlalla ba nthabisa because of kana ko ya ka ke hula was the few things and then re metswe re phela bophelo bo iseng bona le tlhalletse boima that's good so ba batlang ba bankatla gore ba ba bontshore ntho ntla e tlantse e le teng ya exist oh my god bontshore e tlantse e le teng so ha ba batlang ba bankatla gore ke ba fa betlile man banyana ba ka man na onya ke ba file se o se fitseng free a ke re ke a utlwa mko ba advice a ba irang o re tlhahellang bathong ba modimo ya bonahalang oh my god wa ntshwara wena yes
a ke nyako ba filisa this thing e nna ba fitile mo yona ene ka ba ruta ore o sa thusa ke motho ha o nyenyefatsa wa o reta whatever o nyenyefatsa o fa the mentle wa petsa ore bona e be you e ba wena tloela tsa o thatazela e ba wena ha monate jwa so korpila pila tabe ya uniform so wa ilukise because of molao akere ba khonno idumela or ba re female male other which means ba dumela hore hona le ba bang ba wela ka mo ba wela ka ya ka tshantse wa ilukisa but yo tsa procedure isatla but yo tsia procedure ape no angre le dumeletso re lenyadiwe ko dikolong yo tsia procedure go mafese ya approve yes is long mo mapozeng approve go mafese monate la nyalana la irang so ya uniform yo ba issue I think ba ilukisa ke be khale ba ilukisitse he ho mafese e approach this thing e dumellana le government ora re nne ke ba ilukisitse from go school because of why ho ka se ilukise mo sekolong yo fitla neng go di company yo tsana go itlhalwa ape le go di company a ona di toilet tse ba reng ke tsaya wa bona ba ka ilukisa go sekolong ya ora re go sekolong tsantse ba thomile o etsa di toilet tsa ana wa ngana ora re le ko mmerekong tsantse ba lokele this thing so a ke tlhalwanye gore this thing e iralang mo South Africa ha ba re South Africa is a free country ba ra horeng because of ba nyenyefatsa batho ba bang le o ile go mmolong ne a o itse ro tsena kae and then a o itse batho ba tle ba leng ka mo toilet bo reacta bya go mmolong a ke tsene go basading I go to men ba tla bona plan go ke go loreng go bona plan go teng go tlalwa ona ka mo because of akenyo go ira silo se loreng sa boniwa ke sile se segolo because of lema security ha yotla go wena ba re moshimane go wena khante keng wa itse sale ka mo mengwanyana bo fello ke le ka mara molo ne ke nwele was the drunk ne yeah that security ya molo akere ba re ha o nwele o ka mohare so go top senya go molong e kontle ai ka mohare re ka ile bella pin irang e kontle ai go kae ai ka mohare pan ma security le batla was 4 o'clock was past 3 to 4 gare a ke le re ka mohare a le re kontle santata ba sampotsa ka mko wa bona go ba gay ke bothata wena gay kwena isa wa utlwa re ba sa wa ba lokela ntwela ba ntati pila wena gay kwena 1 2 3 so je go re tlapela bantsiya ba nkisa ka ba ke ba ruile that day I remember ke re tlhora ka dishebo ke ba ruile wa itse ba ntsere ba nkisa ka mo what teng ya bona ya security dispute room one and interrogation room ke tsana ka mo ka kira ma security ka kira maphodisa ka re and then bo gave ba ka tsena kae isa gore ba ntokolle ke ba bekile ka fact ba ka bo gave bo tsena kae o mpone ke nwela birko kae ke nyoko itse ka bo gave ba ka ya ke na le marete ne le nne bjang wa utlwa re setse ke kwatile nteng ke ba raba boshaibi so nke ba tlotse nna ke ka braya ka chiftelanyana sa moemo a ke itse heria interview or ra sekolong a riela eng bjang to approach motho ba khona le bontsha motho o a leng so that is why ba re in induction le training e botlhokwa before tlo thewela because of kana o bolela le customer bet hapo wena o tlile re ka dishebo company ya molo yo patela di subcontract bona ke di subcontract ba itshwareleditse ka molo mara ba nyako go ba customer ya molo so company ya bona ya security yo jang so tshwantse ba yo ba ruta the communication skills go itse o bolela le motho in a good manner or a ke tlhalwantse tirelana ba thomile bjang gore na ba lapile no a ba itse bolela ka tlhao so akere ke tabaila ya uno hiriwa nje entle le motho
So induction le training e botlhokwa before the wena. Ke mathata mosimo. Ba yo ruta le melao gore ya rena customer a e botse ya nna go rena ke tlhang ke bereka customer o botse bja o chaile so mara o kubiwa no Re tla direng mara before a ke re security ke security so a ba tsene sekolo sa security a ba tsena sekolo sa gore ke mall o raniwa bjang tshwantsho mongwa mmolo Eh, a ire training ya gore ba ka batho ba handliwa so hona ba le bona ba tlwaetse maybe ko le reng ke ko di-estating ga ona di-customer like Yeah, ba ba- jaetse ba- ntho e ba ka ba ithuntsang gada ba fela. nyaka ntho e ba ka ithuntsang dilo tsa go tshwana le wa ntlhaloganya so kwale ga ona o no thuntsha fela kwa ke ko mmolong go na le mongwe vele o folwa taxi taile tailo tshwanetse o di tlhaloganye o tshwana le lona tsatsi la ka lela oh no Was taile the tai ke nametse mmolo go reka Oh, dishebo eh, ke tai but a ka nwela biri ka mara mmolo ke nwetse biri mo ka mo tops ke reka ka mo bona le right ya ro a se ka mo gare ha maybe bona ba nyaka gore ke jarta mmogo a o no tshwana ba wa bona nka ba And ile go- nke ba ile molao wa gore ka mara jarta mmolo whether o ko parking na ke se one that day e sa wa badi ne le ya bona go bona gore e ke ha mara ka bua ka letsa thata tshenta story no nna wa nkitse I don't want to go get a little basa di bolelang nna ka dilo ke gore ba nlo ba mo tleleng ma ba ha mo tleleng ka re ka mo le ntshwereng gore le mpiamo le nna ka boshine ke tswa ke disa kokopele nna ke tswa ke ba isa ka mmaka le go mabitleng Yeah. ke ba isa nice to nice so which means toilet tse tshwanetse di lokeliwe no mona teng gore se ka ba le confusion and then le mo di let's say mo di taverneng this thing wa utlwa e ke re ntho e thoma ko sekolong e ka thoma ko sekolong yo tlhapila e namella yo e loka dosa ina go ngwane ke usha o ka reng ka yema le my president yeah like ankitsa ke metsi yeah and then I bone the situation here tala morena like ayonkutlwa yeah a se re ko motella ke ra a yonkutlwa fela like mara this thing e etsalang e wrong yeah ha re nanediwe re batho yeah ra phela a una mebereko e meotlhe ya mo hae tshwantse o be disability or go be gay or go be lesbian e one ka tlhao mara even le dikontraka tsa ka tsheko ke mathata ke ditshele kore rena ba tse best mara khale re tsama le bona this is wrong yeah ra bona la o are exist or are bona le na ke ntho ke botsisang wa guys emampeleng dilo tse ding tse di a bora so wa bona gore go sana le dilo tse ntši tse tshwanetse di di lokisiwe lokisiwe that's good mara from ko sekolong from the scratch towards government a ke re government e dumetse gore tshwanetse re nyadiwe se ra gore ba dumetse ya he tloa kwa tshwanetse ba itheose pila ba le ba itebetse ba le ba o nyadiwe he ba re other which means kwa e signing eh gore di-lesbians le di-gays ba na le freedom that's good mara di-property ko di-toilete lena nna ya lena go na le ya disability and then a ke re tshwanetse o be ya lena ya homosexual ke yone ya ada ya ada ada ke re na homosexual okay disability e tshwanetse e le teng from government ada gore e be teng ka lebaka la rena so senke ba ilukise pila ba ilebetse sale ba no e bea fela ba inoine or ba e beile question mark I don't know because of lebelela no ko company ne wena o ka se twa bere skirt as either ko mmerekong ba ntloele mola ke botswitse ke mo ke ntsha mokwa ke ka mokgo re dirang dilo ha o ne re ka fitlha wa phapa ka tlhago mara ka molao o na le right eo ya gore tshwanetse o mara ka mokgwena wa ha e parang konale ke yona ntho ko botsang yona gore molao o dumetse gore wena tshwanetse o be le freedom okay so mara skete se ga o sa se thoma ko sekolong
ko company so fitla lata tshwantse stop ko sekolong From the re tla re ntse re itse gore la para dikhethe la para ka mkholenya ka and then le ko company mara ke bone ba ka Diego Mataka bana ba le sale ka itsang what le one event yeah o bereka ke true e tsore ke makam o khono ya ka mkhwena nyakang apere ka le ko sekolong ne ba mdumella o itse ka iputse gore khethe ko sekolong na sa para byang o na sa parna bothata kore before ba tlo mo tlwaela hore a ye toileting wa understand so ba bone o ba bang ba bone hore o rata ke batho bo botle ba so like o rata ke batho bo botle one tshwana so ke mo ba khosa le ba khono mo le ka mo fa accommodation mara le ena ka molata aka o tsore ho bile bima hore a fitlhe mo di toileteng tsa basadi le baka 1 2 3 1 2 3 nahana no let's say ba ro tsenela competition ya di contest so o wela kae we hona mo fe a wa ke go bontsha gore is either borana show di contest tsa di gay straight or bodumella wena o wela nda basadi na so bona re kilo tse ntse tshwantse di lokisiwe that those I sarara builder engwe ya re ke contest ya di gay fan akere ya basadi le di gay a senke e weteng azanga ba hira mo ke yona ntho ke bolela ke yona ntho ke bolela so that's why ke re wena no so ho ka tsenela competition bo botse re moshimane a ho ile kae ko banyaneng so which means no is either lo khethollwa lo direlwa dilo tsa lena basadi ba irello tsa bona le banna ba irello tsa bona yes so question ko re lena lo compete le bomang lo compete le lesbian our computer gay to gay okay sharp ke ntho re yetsang no ke gay to gay is either gay tsa mo di computer gay tsa ko motla or gay tsa ko toropong or gay tsa ko kae e tshwana le mo sportsong ke ka mkhorirang no yakho lena le na sports wa re ba a wona le na sports sports hona le sa banna le sa basadi sa lena di gay a stay so when is either wa choose or o tlo wela ko bashimaneng and then lesbian ya basadi go ke nyako bontsha re freedom a iso biteng a ke tswa ntlhalwanyana mara disability na le sport ko mara ko di lesbian stay au wa stay ase wele ko hona le banyana street ba ile reng ba jola le rena mo o lucky o tlokere o ba le choice ya hore wena o lesbian ke ra ko bolong ase a ba ira as the lesbians a ba itlisa ka LGBT ba no itlisa re banyana ba a utla ba re di lesbian so ho le lesbian o ba le like ya hore o ka dlalla banyana okay wena ho le gay which means o tla ko rena ko ba shimane oh my god wa tlhaloganya re mo lena e bya mara disability e ka setle ke disability ya mojedi a ka se dlalle rena ana lo tole le wana mara ka se dlalle rena bana le ya bona e sita mbona so which means tsontso ho iriweng ya lena so o tlo sala ba yetsetsang ba bang body disability ya bona o right man and then o tlhaloganya ne fact that's good because of no wena tsontso foster ho re to tlhala le rena ene bano nna ka mo le ra go di change room bano re thomo ne di makata I remember ko keke chaken den maka ai mai itswanya kere ke tsweleng ke se mo re change room ra change go bo o sa tsena shawara sengikitse ya khona la this thing I remember ka motho ne ke bereka cleaning and ne ke le wa mathomo wa fru wa tsena fru and then kamare go tshwana o na le kwa go ke di meya or ke ding ba bitsamba ba ba go ba tshwereng tshwane ka ba dipolotiki ke di meya ro ke ding di meya ke ba tshwara tshwane di meya ba mo hae ba bitsang a ke re mo hae ke di council go tshwane
Ke di mayor. That's good. The bodyguard tsa mayor. Was anang the guy. Ne ke na le bati le na ke le ka mo toilet and then ke kana go a tlo tlhapang. Yeah. A tsamaya a ya gymming. Yeah. That morning always Isa. toilet ela na le bati ro kra nna. Cho. This thing. Cho mo handsome wo khala. Cho a butori nna ke le ra. Yeah. I remember that day. Arai. So mara o feleditse nna le ena re click re ba le lerato o thomile ke ya go sa Natal like re utlwana like re na le this thing at click but mo mathomong was it tough but nna ke tlo ompone byang or oh gara se yet Get damage. but maybe ompone ka phela le group e wrong Yeah. oh ke bona So I want to read about no. So. or unkutlwile ka my voice nna voice ka ke stule changeitse ke ya basadi byao nna ke hola ke tswana le mmaka mo tle bu bulela go clara everything's what's my mother Yeah. na una nka mkhokha yetsa So banong wa bona re nentse nka se bope nke be ke le modita mo normal no sora chencha tsontsora ba re gere. Ya bona. re ka mo Wena o lebeletse dikhago banong. O lebeletse dikhago re mang o tshwere khago e kanang kana. Wa I bona ra o mora. le mo nna ka tla nna ke pela ke wa ke tjo ntshimelo you understand Le tswala ngwana sinya straight. focus like ya ko mmereko umpakela ra ura bona ke ban ke retse bathroom e sutang nna was baita nka se bone eng that cargo O tshwana lo mongwe go tavening e nngwe go kae kae. From lo mongwe do la ka yena. Yo. o Tumi And then hape go pholong go re tsamaya ka di roommate. Ne, let's say no ke match o moholo weekend. From Monday you robala ka di 2 o robala ka ise. ko re ba lo ba mbile Ha di khonale. Unless o ka ba lo le re mo tshwana le wena. busetse I remember ke sa opela khwele ya modala Yeah. remember that day because of tsantswe ba rentse ya tanya ha ke upola bila abele wena na go bile tough game uri nna ba ntse ba ilo matcha le somebody because of ora re go thoko na ba botsa modala ro o So damage control. singlerin go bile bima jo like go bima ya bima ke felleditse la mathomo area ke re botse kae le bo mang a ba nsokodisa ha o bere ke sokodisitsiwe ba felletse mdala ba phatlalatsa ka re bala go mdala mo sofeng like a ba nyaka nna wang understand go etsalang ka nna stele ka calculator mo ke mathata je mo re tlhakana le flop Flop. no mara nna ne ke sa itse ka e bya go just that ba bona bonna baka a bona na ke itse o re opela tsantse re bala kae kae re tswa re tlhape re apare re competition go tshwana le ka le mo mathomong fela bjang So wa bona re ke mmereko. Go upola tšhomi e nngwe ya go Stemvata yena ne. Nka se mmolele ke mang. Ne, but ke gay. Ne? So ne re bereka bo botle. So go iragala gore shift ya furuhu ka matsa. Ne tshwantse re tsena 5:30. So re ka se khone re tlhaka ntle re a maskara re a kwa hape. Re robetse go mmereko. yes Can you believe gore robetse go di toilet a tikella? a te kella Ya tikella go toilet a rola go di toilet. Like go di toilet tsela o itse ke tse bjang. Ke tsela go re ntsa ntlo like di toilet di mo o open. oh but that's good O tsene ka mo toilet a tikella robala. Wa utlo re ho win. A khoning. free Because of a grana mo iloring yena ba ka re wena o emela. Wa ntlhalwa. So ke ka mkho iloring ho wima. E tshwana le none. Ke ya go hopotsa nteng go camping ya matric. Ne? O itse re camp tsa matric o ira la. No abasar mixa. Abasar mixa no, ara sale basadi go camping. Akere before ba sentsa. So basadi ba ya basadini banna ke re go tlile gates for o itse re ke
ke majita re le happy bjang gore hona le gay le happy le ba ka ile re ke a ke re banong re bona ka re ke mosadi yo obvious accommodation. yes Okay. yona ha ke yona ye utlwa Oh my monate God. Lala. Ya dilonyana tse Kore- tsona le tseo. and then bese ya bona e tlile morago e itse ba tsena ba follow re le emetse Kale re le kaleng. Ya. and o itse re kwa le ne re nna almost 2 weeks Le le tsere bothata. basadi ba nna basading Ena tsena ile. so ka ipotsiso re le basadi di-lesbian tsela go irelang Oh, kwa mai bo monate o. Ba ira bjang. so o kgone go tlhaloganya gore e sa le mmereko E sa yo ba thafe. and then and batho ba bantšhi bokei o itse le no a ba se botlhaloganye gore mme ba ba nyake go ya ka wena No, ntle le batho ba bantši. Nna ntho ke itlhaloganyeng batho ba bagolo rolo the most. Ba dignora ba leka go se tlhaloganya. Mara bomme ngwana wa tlhaloganya but for yena wa itse gore ke beleile a man. But o le wa dignora mara ka boyena o ka molata pele. O tla botse gore ke nnete thata. no a Ke kere money from the scratch. nako nngwe re bolaisa ke nagana for example ne ke moruti o mogolo and then ke motswadi ya gago gore ke nyaka go bontsha gore nako nngwe a sore ke re bokea ke bodumedi No, boruti ke bang. nkutlwelele Remember? nkutlwelele Hello. nkutlwelele Le nna ke re hello. a ke gane Yes. ne which means se ke se bolelang ko pulpiting a se sona O bolela kang? O bolela ka bo gay? Nkutlwelele. Eo. a kere ka mokgotlhang o boletse o re ba re is a sin from God e teng go na le verse teng A sale ka utlwa ba re teng but a re itse ke a re itse. a re itse ka mokgolong wena o e boletse ka teng Yes. so ke moruto mogolo ne wena o ngwanaka so ko re pila ka mokerekeng ke bolela maaka ntho a mathomo ke tshepisiwa le o folosiwa kore ke go bontshe dilo tse e le reng di dira gore ka re a re tlhaloganye mare ra tlhaloganye You know, ntho important ka moruti kore o nne le mosadi o nyetswe. Ke yona ya medemo fela. That gore ngwana o ira eng. Moruta ka se tepeleng ntho mathomo. a ke ganane le wena Ke tsanye go busetsa hello. Guys, eman peleng ebile ka stule ebile intsi ile teng this thing. yeah Ane la ba ka re fa current batswadi rena ba bang. yeah Rena ba bang. Mara ba ipeta kanako. O mpeleile for 9 months. O tlo nida le nna hape nna ke wa badimo kana go. Picture ra o ka rapa nna o mfa ntho. Nna ka yo dalla khule ko strateng re yo nna he. Ba bua badimo. Ba ro ya la le. Ke nyaka ntho e sole. Ke nyaka o inyake. O ile go teng. Nna ke tsamaile nna. Ke go di tropong ke go di Rustenburg and whatever. A ke re nna wa tsang ka ba nyaka. Ka re ke gay or ke staban whatever. Go actelan. no nna a sora ko nyaka No, I don't tanto o approve wrong. bjang Things- potse go ba provela bang ka kereke Pila. ka eng Pila moruti ke nna. O ke mma moruti. Tloela mba. A ke re le wena o tlile kerekeng o tlile le motho ao. Tloela mba. Ba o tla ka motlasa lena. Ba re ba belile nda re tsiro ha borena no phela batho ba o tshwana le bo mama. ene hape o itse gore he ke le moruti a se kerekaka Ne? Ke kereka company. nkutlwelele ke beilwe a kere go na le board of directors tsa kereke ba re ke di-church elders ne so banong di-church elders di a kwata because of mo bona a bana yona ntho eo Bello this thing e sale ya nyoko e tsala mara ya chikine ya fela. Kamara mpa ya I'm so sorry to what to re ke ka kereke ya ka. Kamara mpa ya Sion. Ho ka notice ntato mo ka ntle. O kwala lilo tsa kereke tsotlhe. Mara ona even le mosadi a ile ngwana le bana ba ba le tsenang kereke. And then kamara church
how about something you must go to what lapa la hao okay notice a ke nyoko ba bolela ka mabitso ka difane but nna ka setso saka le kereke ya ka mphiki tsamaisang how about the member of the church over mara board meeting or kono something in the church everything ya ka mo lapeng la you must follow the issue ya the title I tell you but always ore nchekeng do sa kise silo ka mara kereke ke sa notice ore ke nyaka eng at the church ke titletse ke bereka go re bophelo baka bo tsamaye modimo yo botlhonolofatsa o be bo bokaone a ka tlisa ore ke nyaka stilo at the church ke tlile o pheta ke tlile o rapela that's the go to what so nto gore ke bone gore dilo tse o sa di a di imatsiwa di sa bolediwa ko too much at the church o nyoko re ba pai gore ho gaita nna wa nyoko bua wa re eng no a ke re bana go motho le beletso ra anya go lose position le boyo la ka iluza ba palla and then o nyoko rana nna na ke yona ntho go botsang ka yo ai khona e seng a rane wena ne yena ke motswadi wa hao waka ke moru ke motswadi wa hao yes a una nna ke tla morao kereke e mmotse gore khanti o etsa lang go lapeng la gago ke dosa ke re sa le ba le ka go itswallela gore batho ba tlolo lebella se sa ba nyetsi yeah batlelelo tsa bona when you go to church you must focus so tletseng ka marakerai fela tse di bona tse di tlo palla ko leetong o tlhakana le flop o kra setso lebella tse tsa gore di mona se kala tlile kereke mallo tsa di a rana no email wonga no ntwana modimo ka re blessa so ke gore na rontsha di profeta re go tso gore ba di ba lena ba tshwana yeah ba o maybe ne ntse ba yeme mo ba mo emetse re khuna mo rapele ndeng a bedinyana next time ndi lo do achieve yo beto batho ba lapisa fela ke tsa batho batho we wa khona ano ba no sa isa ko kereke lo ka tsene wa re ana o ke gay a ko sione ba rana a ko sione yes rena raraniwa ko kerekeng yaka ke sentse ka bolela ka sione ka letsela sione na ko kerekeng yaka ka raniwa a na ba tsa best ke kono tsena ke tsatse makeup lesbian ya periskete so a ke re ba re motho monno monna le molao ba bona ka mo nis do a tshwanne ka mo shete and then everything ya ka mola you must follow the rules tsena wa just now le ko rena o khona bona mo dingakeng ke tse di gate a ko le ile ko this is too much patletse and then are na problem or ka ko rena zanga wa ba le maybe something like makwalo nkile ngangwadiwa gore mo sedimo ore nyenyefatso ore a ke nyake yeah ko sedimo ke ko leng di rena di gay dilo tsa di tlase dimong o ka di kama motho go no tsena ka mothasong ile motho mo normal marabu wa chichi wa understand ra ko sedimo ke ko re leng teng do sai I tell her a re ba di mo re ra rena la dlala he do sai ko botsa ke ko moyeng ka tla tlhakantsa le flop na re bo give bo tlaka because we tsore wa ke re bjao ho ka lebella mo kasi ne a ba tlhalwanye bokei ene a ke bolele mo la ke re nkarabile ka batho ba bagolo le ba bannyane o itse ba tlhalwanye ba ira ka ba a ba tlhalwa ene wa le ko ba tlhalosetsa mara ba no re o a reng o re botsang lebella this thing friendship ya ka loela a ba tlhalwanye living today why I don't know a ba tlhalwanye wa we kan tu a ke itse and then loka le ka wa re wa itlhalosa o ire iselo e tempilwe bjao e felletse bjao that is why salwa tswa lentswe la hore mara ba ka re ba jana ba
ba o ka re ba fana ba wa tlhaloganya e fedile e le bjao so kante ra jana na because of ba makeditse keng ke botsalano bo le bo bothumatše a zanka ba ba le ba o bona o na le tšhomi ya monna o mo normale wa ntlhaloganya ba o itse o na leng tšhomi ya gay or tšhomi ya ngwanyana o mo normale le wa lesbian mara zanka ba bona tšhomi ya mošimane o mo normal so that is why e feleletse gore ba fana shebo wa e bona so maybe ka tsena o ka ba ra jana na hello guys wa itse o na le batho ba bang le ka stule le ba tlhalantse relationship le botshomi di ke fara cool relationship le botshomi o na le friendship o na le relationship so nna ke na le tshomi tsa banyana tse di normal seng tshomi tsa banyana tsa gore o rata gay ka re o rata ka lebaka la gore gay e mo fa ditlhaloganyo so seng tshomi ya gore o rata gay ka re gay e ira 1 2 3 1 2 3 ke na le tshomi tsa banyana tse normal that the picture whole ke gola le bona from ko basading ke tloa ke ra ko bana wa itse gore o be le problem towards ko banneng a ke re ba itse ka jiwa dosa mo bona ile a tough game to understand gore ba boe ba nyoko tlhalwanya gore botshomi ba lena bo tlisa eng gore bo be teng you do understand that the problem e iralang bo betlele so ona le breast ka tsa normal tse ke di tsa best and best ba ke breast ka e fella bjao ona le ba nkareng ke breast ka mara underground so that is why sala ka e fetsa gore ke bona ka mkho bona ba e boletseng a re itse gona ka mkho e ba le right gore my man wa ntlhalwana motho aka wa tlhalwa e fedile ona ka mkho re fedite ya because of ho rwa e tlhalosa ba no re ba ba iphitlha ka ba re ka eng ka le soba la eng ka le tlakana la nna le gore ka le shabana ba re bana ba that is why o mongwe sala bolela re khanti dimana ha je mighty na mo e tlhalwanya ma ba itse bja ba di itse ke a re itse re botse ke mara e fedile bja ko jarte mo tseleng a o le go jarteng gape nna ba sa e tlhalwanya ape go mo strateng ba itse ke le wa hao e bja because of lo ka re wa ba tlhalosetsa o ipetha ka nako o bolela o fitlhaneng o bolela mongwe e motle so that is why le ba bantši sa le banya go tlhaloganya gore nna re batho ba kopantsha ke eng maybe le madam sala o botsisa a sang aowa so ai o la ke tlhalantse no hape madam ke tshomi ya hao o tshomi ya ka so nke lori hona le something fish se lori ngwa se bona na yo se bona ka nako tsela lena le tshomi nna ke stay wa ntlhaloganya ne tlo ba o le problem ona mora go ja ke le maita go nya ke le se stu because of le tlhalirang le ditshomi a re bala go heno re bala go habo wa mprostana ne ne yo thomona more a go nya ke le se stu wa ibona so which means I did yes mara mo mothong wa mohayo tlore o ka se tlhalosa you know nto butabane ke a tough game na ba bantšha ba itlhalwane bila ba utlwisise and then ke le ba modimo everything fix ya batho ba kono understand mo re le mmoteng ba rena ditabane di gay ra phapha la star tswalela ka speed and then ha ona ka mkhori ka irang re hyperactive o ka re ba re file tlhalwanye ngwe wrong like mo re leng hona le vibe like bona hona le monate hello dila dira kai one twara do sa ke ra phapa re bjao ha ona ka mko ka retsa re bjao ke ka mko ba re edito do sa kuri structure sa input mo ne tsantshuntshile ka mohare ba re hona le sign tse dingwe
Ho na le tea, ho na le ba di bitsang ka sekgowa. Tse Tsa mo bedroom. Ho na le tea, ho na le positive and negative. Oh my God. So maybe it's all double impact. You do understand positive and negative. They are too much. They are visa. I get go get scholars chabilin nalan. Yeah. No, yapi. Oh my God. Yeah, one jara hona mo. Re too much. And now na kam kurgaita. Ho yao. Like ya una mo gay. Waba shut down. Waba ebe ntong wala ngwe ya go fela go le ba. What ka be le mmaga. Yeah. One time. So our industry is very Ha mona di jwang. It's just that abadu me. That is why beyond Salabalala who runs the world. Yes. Among our gays. Yeah. Nale right mo. Are nara karapa jo. Yeah. Re na ra ra. Yeah. Anara karapa. And then a chelet leads a guy who comes and puts something. Why did you chelet? Le makala chele de go written call skolo. Ra yo lena that the book. Ra yo ibala pila ra yo itlhalo hai. Ke nna nna ke sa ibala the sacred scholars chabile nna ka chaba school. Badi. Striker. Ba focus toward the book because of ho ba le feeling ya o tshwana le nna. A ke ra uno ka no explore walata somebody wa re jo nna ka. You must focus mo bookeng like o lebelle buka too much like focus like focus. The most barite hore ba be le financial ba be le sabona ba dila ba chaba school ba tsentiwa ka number 5. So you could say something. But then it's straight. Hinka offer 10 million. Okay, that transgender. Na ke nyaka why it's in mo philong my dream. Yeah. A dream mo philong. Hore ke me ke bontshe banyana basadi hore ngwana o tlhomphiwa byang ngwana o tshwariwa byang basadi ba bisa bana like abana khethu ngwana ba no yemetse tatila modende la 5 point mama like ke dream ya a ke itse rena maybe nke be ke ne le ngwana no go yetsa ntho but the most I see the girls by sadi ba ka je go auba. So bana nka offer 10 million. Ba o khona o ima. Ai ba wira surgery eo. Ya nka ira. For my sake o re be le lapa. Nna ke nyoko ba lapa le monna. A tla ntlhokomela jo le sa ida ya guys. A mo tla be le ntlile mo kinya. Ke ka mko uring. Mo nka botsa le modimo le badimo le ro ba. Mo sorry mo. O re ke tsene ko le hodi nka tshela fence. Ya re ke tsene ko teng. So le transgender here. Surgery. Mara nna ka bophelo ba ke ne ke ratile hore modimo a etse that the miracle ka. Oh. Gore ba nno be ke no ima. Wantsa. Ke no tshwara o tshwana le basadi like ke no ba a ke re ke tla ke re mosadi wan tshwara do se ke bolele ditsa bjang. Like ke no ima ba no ntshwara ba no mpeta ke tshwara ke catch ke be le mayama so like sing body transjector di tla ka mo morao ne ke nyoko tshwara like catch like really more than to everything. So mo di leten tsela hona le gay hona le transgender ga. So transgender e bile gay pila ga. LGBTQIA+. Yeah. So transgender e bile gay pila ya tshwana le wena. Agre transgender ba wira surgery. Ila ba change private part ba ira. O thomile ke monna. Yes, ke mo tsengenya go itlhamanya. Ba utlwa stikitla. Oh, ba khona ho convert. Mara una le ba bang ba tla ba le pushaile o ba le ha ka yona. O abe double. Mara ona le na le Kana ba bitsang ira nang. Ona le weeknyana. Yeah. Like the house. Ai, na re tla di tsebi handilo tse so. So o ka rata go reng mo di gates le reng ke ngwana ke gay
let's say ke ka mara mahoshi or papa ka ke principal or ke president ke tshabo tlhaisa ntweo ke gay so a ka ira bjang ngwanong wena ya ka wena mo fa advice asa mathomo ho le ngwana o go bogoshing remember tshwantse be le relationship le batswadi ne bogoshi ba tswalla a di hane ba re bogoshi ke bogoshi yeah remember hore mo bophelong le se fela se re bophelo ke wona fela empa batho ga ba tsebe ba latlhetse ke tsela yeah ne la remember batho ba o tshwana le ba go bogoshing ne ba need a counseling gore ba kgone go itse 1 + 1 ke bokae gore ba kgone go itse gore ngwana rena gore a be gay go tlile jang e tlisa ke eng this thing a kere ke yona tshwantseng ba thome go e ganetsa ka yona so o nagana ngwana a ile go bogoshing ba ira o itsang ka sekgowa ba mo kobe disown ba mo disown e le ngwana ha o le motswadi o disown ngwana ba khwaira bya for bogoshi picture at that moment o kobe ngwana o meleleng for that month 9 months and because wena nya ka msadi le ditlo morao ofetsa o nyoko bua o re dilo tsa wa di tsamae pila or o re enyenye di nyaka enyenye for ngwanolo remember o mo hetile bokanang you do understand so inyaka go tsantso o bele ba ibitsang di class tsa o tsena gore o khono a wa tshono fofa o le motswadi o le wa go bogoshing o le moruti wa o rana kereke e le gore ba tlo botsa ka dilo tsa o tshwana letse tsantso you must go una le di workshop tsa o tshwana le tsa o rana dilo tsa o tshwana o tlhaloganya nna a di teng I remember di teng yes I remember motswadi o mongwe salatla ko nna man ke nna ya kae ke go o ka re kwa bo ba ikemetse ba monate pila na sa tlhalwanye ka ngwana hae ba ile kae gore ba khone o tlhalwanya 1 2 3 a kere bona ba berekisa di workshop tsa yes ke tsona di wela o tshwana le class ke di counseling wa twatsi ke a no tshwana ke di so nna ke nyaka wena kore wena o ka ibula ntho ke di class no nna nka ibula ka polela go na le di class tse ding tsa bo di doctor no kera tsa o bolela ka bokhe gore fele bo teng and stuff not e seng tsa di operation di surgery okay tsa o bolela ka bokhe fela gore batswadi ntho e teng batho ke nyoko ba batswadi ba ka le tlo ntshwarela ntho e teng ebile ya exista ebile yo nna ntse le teng and then lo ke e hanetsa e teng nna ka mko ke leng ko shwa ke le bya nna no matter what ore ba mpoditse re nka setseni ko le hodimong ko nka fitla ka tshela fence le ro wa khonana but I tell my mother my father or my granny and whatever I'm going there ke nna ka mko ke leng or wena o tla nrobala or bjang o le motswadi wa bona le re busetsa morao let's call about system watella le re ba emotional le sa tshwanno ba emotional ntwe simple but nna ntho ke le botsang ka yona e teng ya exist ebile bo exist ba teng bo fetelletse but go nya go itse o le motswadi come to me and then o tla kira info mo nambeng eso ba tla o tlhalosetsa yona o tla kira mo bona and then re bolele re nne fatshe o khone o tlhalwanya ngwana na ke tla kole nna ke hanne sebaka gore ke nne na eng gore ke itse nna ha gore ke eng di Rustenburg ke di Tembisa strata nke be khale nna ke sweet because of I know myself ke ntse ko metseng ke nnela gore a o ilahale nda ke nya ke ba dumele o sa bola o na le mengwa e mengwe ba bola ya di gay le di lesbian sa re ra yo tipitla le ba ka ile gore ke eng o re sa bola eng o morao kwa no sna ka mkhore ka itsa ba te modimo sala re soro mara ba bang sala ba feta ka le ba ka la hore he modimo sa nya go rutsa mai o tlo nna ntse sa tsamae mara ha nya kile o tlo ba example so hore rire gender ba ibitsang ka sekgowa e ya di event
ya di-event tsa di-LGBT ro te lwela ko parlamenteng ke lebaka la gore ne setse go bolaiwa o mongwe ko ba re di-lesbian o mo tsetse mosadi banna ba boladi batho ba ba so sa le wa ba mathata ko morago kwa batho so mo ke lena ke re la itse banna le na le dienga gape ka mo morago so he bo enga ba lena gore bo lentshe e tlang go rena re le fe damage control and then le khona ba shapo le tlwele ba bang before ke tswalla ke botsa last question go na le banna ba bang o prefera double o nyaka molle le mole mo mosading monna o wela kae monna o wela kae a o no tshwane e wela ko ntweng mo mosading ke twin o sa twin plug ke twin mara hona le banna ba bang ba e normality ntho ntle le o tlhella mo gay le bo lesbian and whatever e tla ntse e le normality from the scratch go morao kwa banna ka le ba ja marao a bo marina ka bo papa rena ka le ba ja marina ka motlase ko di le ko tlase then manong basadi ba no aba khone wa so kam ko basadi ba no ba sa khoneng a ke re rena re teng re tlo balance that the system one tsara brayaka gore re be teng a ratla ka botlela re ka lebaka la o tshwanang le lona let's say musadi wa tla are eish ape ntata go ntlong o ka double ba nna khone tla go botselala ba ne lo ntata wa itse monna ko wa mmakatsa dilonyana tso tshwana le tseo hape mabane ke ankila ko fatshe mara a ntlwaetsa dilo tseo nkutlwele and then aba notice and nna ko araba yo ba kare o thomong yo ba di-gay you do understand do saina ko ngwe ke palla kwi araba ka lebaka la aba notice uri nako ngwe banna ba ne lo lebella di-video and whatever and then nako ngwe ntho e tlantse e le teng mo yena na e fitlhile wa understand it's like it's lebaka la botabane it's like la bogay o tlantse a dira byang you do understand so he mosadi a ntata a mpotsisa uri monna ko wa makatsa hape boyfriend mabane o mpetile ko fatshe ka re wa bontsha a wona ke ba botsemaka a ke ba sebele a bila ke ba fitlhele ke re wa bontsha gore rena gore re existe a se botlela so a le sa bafi le sa makala gore ba tlile ko rena ba le notice that action ya gore e teng awa ba le bontsha action ya gore ba re hey check fighting so you must move yona otherwise wena o na le yona otherwise ape motete o le mosadi na le yona ba file bo botho bo bophelo so o hana ka on what all times you must o tlhapoleng you must the balance re utlwi re tswalle before re senya le ka isenya ya go pele ba utlwile a le ba ka utlwa ke re teng ra exist re byao ele nyaka le tlo nkira mo nampeng e nngwe a yo tlhonolofatsa modimo ekse a ra itswalla bano ke charity podcast hey ho boletse ka di-gay ho boletse ka di-lesbian hai ka tshepa le ithutile tse ntšhi mo Sesi Tumi damage control ke ska tla ka isenye gay ka botlalo a full day you know one tsara kore motswadi ho e ngwana sa motlhalohanye Sesi Tumi teng just come to me and then nna le wena re bontshane re utlwana pila and then ke khone o tlhalosetsa gore o sa thusa ke so se sole 1 2 3 ya itsagale teng this thing la bona man ke tla bohadi ke re reserve o rara a ka nyallwa mahala nna o renge kya vosi ke mavuka wa ka ola wa ka marampa ya jubilei o sa le ngantsia ayo ntshepisa le hodimo le ko lefatsheng ekse king saivala yes
gape mo charity podcast ya ka he wintso itore Yeah. It's Tumi Turner from 016 in Team Pitur. Get here. Hey yo, it's your boy Kuka PTA Kamargamba Timpitori. You know who it is from Guru. Check Max 012. It's your boy DJ Young Master. I want to get new master. Yo, this is the ghost, the one and only. EAZIDAWG on your favorite podcast, charity podcast. Rowena, Kawena.